velik poz ljudi danas radimo šta posle Dragon Balla Super. Moje ime Matex, a vi subite postanite deo Matex Squada. Smejem se kao da sam lud, treniram i ulažem trud, neću stati, idem dalje. Kao što znate, Dragon Ball Super se završio, neki misle da će se nastaviti, a neki misle da ne. Oni koji misle da će se nastaviti misle da će se zvati Dragon Ball Ultra, ali to je suludo. U Dragon Ball filmu vidimo Goku koji se bori protiv nepoznatog protivnika. Neki misle da je taj nepoznati protivnik Yamoshi. Ja podržavam tu teoriju. Možda će se Dragon Ball nastaviti, ako ne ove godine, sigurno sljedeće, najvjerojatnije posle filma koji izlazi u 12. mjesecu ove godine. Nadam se da ste uživali, lajkujte klip, subite se na kanal, da postanete deo Matex Squada, a mi se vidimo. Pozdrav! Gotovo, posle pada ustaću, snagu Boga imam ja, ona je trudom stvorena, ipak sam na oprezu, još uvek nije kraj, jedan pogrešan korak i kraj će svega da se opiše.